Anda mandun sham kosnyak malia nong ruashne kanwar online TV an walle shang ka walbadak ka pai wero wankin dangro idi jandang ro idi diech to kon ka lari ki ripone to be konkeling ka kwidoran ka Gambela kana kwi doran ka sa Sudan banen kon lat ko din gwasme bu kon linkel ka dob dande kon lingaja timu goro gwasme no bana linkel ken yam ano kan konwo kara reality don jiram jedit kan online TV channel support the channel goro no jin bi nyogane ko kende donc ikija ka bi goro ba bi char bi jato bi la comment committee mi bari be shamala shi be kiji leran yam ban ling ano da la reminding ken konwe kamandana to gre doran ka Gambela bana rache ka kwi Dr. Yang Machar ko de konti ga ngeng murung ano ngumi ci tuok ano ka Dr. Machar gwasen do ka jeten bana report me bana jeling bana kula we ka breaking news nitin ko kina kono to re doran wo kono go ba gon ko ndial dio jano tele korek jo me ci kon ndial ngaji no Dr. Yang Machar ngai kon ndiale yene cha yene ka chaka jeka right now chede man ngai kona kelin kona ni chiang che jojo gwanu Dr. Machar chaje de kon larno chaje jako ramimo mishikur cheje tok rai weekend nasir you know ke reporten dongde yene kulin gwaseme ramme dane shirwach you know ki ramadan ci Dr. Machar ci je gwan me bokule nywa ye kelen tama agor jeno biati ga ngide ki ngum lerode you know shikume kirme yadit men look Dr. Machar no shike ramadan la nen ki witness shikenetich no ki charge tich en ramadan la nen chala do wonena shikume spele mayo kenen nor wayami charo dien mat alo let ken kel kata dana shiken Dr. Machar kana gwan keje gwasan lo ko luktin ray wiki juba ka freedom all joja gwan wonena chala do shikume morwaike Dr. Yang Machar kana kume ki de ko lara nuer wai ami ne kon dial bom ti la ga nuer teje gwaj ke de ne SSPDF chala no ken isi ken coordinated attack ci ken carried out ray week nasser cha jo mo cha jala de ken ka jo chala gwaseme no wa ramadan en ci roj kim ramadan ku kon lingen tama kim en ci testimony de top jala de wonena e wa Dr. Machar take communication can nuer wayami before I can core can network you know ramadan ci roj again third prosecution witness ramadiodian you know ajani cin kana sere dane ci reke toktin ci reng Machar la kuma spela mayo can nuer wayami wa ci ken roj ko ba de ni tentere which ko yara dio ba ka dil dak of course tel roñ mishalat la ke kwi ko de ko lare evident ki etinyu de gwan wo ci Dr. Machar ken no wai ami cha coordinated attack cha jalat ko jen jodan na don di yeneling ngai kon yalla no gorge jelong no Reng Machar ken je kware ken ga dang baro ko interete jen tinde ga rete jen kel gorge jeno ken de ga tie up ke de kelling ke any rega ci tuogo ko da kula te ko gwami yan ka ku mi kirmi yadit but teleway ramadan cha men cha ti poinde chala ro cha jogo no ku jele lingidi you know ajenete ka gat nyiman wala gat ngugo de michel arno ci Reng Machar no ci ko ken no wai ami ci ga dole no bi ador shal ko mo wu yara diu bi ajeda ki garrison entre weekend nasser so jo me mi kan la no en luga me je luga jen dogude kelen sorry je luga jen dang dogude rodian no kay special coordinating ka kwi Dr. Machar ka ta kore dana ci to of course en coordinating me ngai kon yala no tele tuong mitin tare ke liu ekaj so gor jeno beje skip na mo be lo ben ke some detail to biali chana ku bere do aran ka Gambela
dio je kon dial we all are aware kamanan chi tuok ka doran ka Gambela kore chi tuok no pan ka ja chere me chi kon dial ling me chi tuok aware gwade sha nuer ber sep cha ja maktin ber ki anyak rebel chi kon dial nen chi koro mo che wene ka me pane chi tuok me chi kon dial ling are koro mo che tega list ka che tega body dit an kenyam de ne dial kon ti la ganwere ten cha tegen cha je tup de ne dial content our family re duaran de ga jogono ti diality ti let kon ka ti no o bana doran bana je lok no ramimo michi yere bat ka cha na ga ber chana ro dan kap ko bom charan ke bala kel ti diality ke listen ni re duaran ku gwan jeng ni ki ramimo mugoro bada kon miken kono kon wo la damage mi di la ja nong re duaran la kon right ni siang no ken berati tel mo gwa mo gor ken obi ken let ka kon den obi ka kon ne ka kon majority ka Gambela baden yet ko kon ke milio kon tet ka dien ka tel mo la kon alet bo mila major yo mi shi kon ne ga yo balo la ne mal bi dial bu ju to kon dere mo bi dial bu ju ata dai no tel mi bile wewe so de kon jogo no net yeken bas ani I'm sending my condolence ka families relative kan nuer nation keliu kire duaran ka Gambela wona kan nuer dial ano riemen chilon achila bang ala duor mi mo mi dong de kon mi gwade kon let ke je de no bi kon liu ka baje forget run ate ka course ko liu kon ka lot cheng na magang kon ro dano ne ko kan nuer kan kor kan makap re duar ka Gambela la kap wona ka kor kan nuer kan kor kan je makap be je kap ber ka kerun diality no la bene ber be kon ba mak ba kon nek and then after that be ko lo jok ba lo la ne mal ba je pal the federal government ba benial ba na be ka benek bane so an wale chirik tu ngwan chi ko tuok ka jen chang wal badda ka pai wero ron kin dang ro jan dang ro de diech ban mande kon kula lar jene ane kon diala kon nan shi kume mala kume Ethiopia che bere wi ka Gambela lo shikan delar no shikan ngot chikan ga kan ne pan ke pan ga je shinetin kontin la ji federal no shaka kamlong kume marwai ke galwaron kan shek bar shal kalimitu so kan iten kontin dong te rei wejen tama tel report me shanung anetin kontin la kwar kon dong de kon kular no ci kwar kon ci garaje ne re dwaran ka Gambela tel mi kana lat the only thing andana chala de ken ka media dien media dan la kana writing ci kala de no ne sha federal government chaje kam bom ko ba jal re we ka Gambela kelo dio jen o shiare nyal shianen re nyal di dan chala do chicken yadik chicken no ki makele kya chicken makele kya ken no re which allow become peace and security become a restore no kala ken no e kep keneten konen cha kor cha je tu re wi ka Gambela but ku kon ku je no kenete kon kwala kep ka ngane kenete kon na ka kon kare duar no ki ka ku je mi kenete kon to ko kon kor me tuoga kan wer kan ka we bi kana bi kan konek be ni kan bara kan kon na ka kon so na me ke lew mo watara waje gor de guje no to kon ka chuong gone dial ko kan kon dor man start kan kon man tok abana kurban je kulo tok abana ber bana ko nek bere kan la be yo bi ko kon bu daj ma bi ko konek special la to ka rodien ter mangani ke tar mangos borien to tin ke bi ko kon yal wijen bi ko kon ber ka pin so jen do bana liu kon ka jenon michi kon wo correspond yo kon were lo de ko dan gang and then ba kon yo ka mi ta ko kon jok ko jo kon wo chwa ka jeno shi kon tung dus listen wenamo telemi shi kon lat shi bari ping mu di long shi kana bat ka kon ka run diality so ku je mo men ci tuogon walle shi nuari sharen ka bom chere mangai kon no chang tel magang naru din ke je kon ne kon la gan were ka kon tintere kuma ka dio jalwan kan pa dia na laken bad ne de kon la civilian tele mo gwa mi jel ka ke de kon larno tele mech tele ko kume Gambel doran mi teke kume de le kwini doran shwal ka mo itang
man dana tin wer te gatin to kuma tin pan ba do no jene open lon ko ngai kono no take access can wer village ka take access no ke nyak village so mete ko mo dong de wer jalat da la jen wena mi dong de ren ganga je ko gwa mi te ko me de wo kuma la ben jere re ka ro ko smerek jen do ba dan tin so cha kon ko lar ma si jene ne man cha jak chala no na ramimo me dong te du na me der lat gore jeno bro de kap chonga mas ko na ne de pai benti ne de long te ga gambela der we ne ko dong ba de ji kap ko dong run cha ji bu long ka mo lo ga ji ne de kon la ne de bom bom ko ngai kon te kon to no re kon la pel kan content mi cha ji kap ke cha ji moy karek of course te ram kap ko lora bang mi te le evident te george but mi cha ji kap da jo je gwan wo dong ba ji go no ba moy karek again chit kari pode chala rote ga tang gan wer ya kebo chela police ni kene den kon dong ngai kon no de kon gang dong me ay jege jeli ga mai ke jiran kuma ba ji kap but kaber teram kap ke aywa ko ne de kon tin dong na ga kon no ke police ni bar ajan ta dan ngai kon eje so right now me le ro de jenene gore jeno de kon dial te ngai ko en gambela doran la tok but mena ka kon gore jeno de koran unite jela ko re kwide longare chana men jal kel chana men kep a korbere ma welke a take mo balat so I was talking to Tanat ni chene kon la ber la gor online do mi ran chi gor message ki gor message biga jogo no ngum nek yene keja ken tele ka tar tele ka do la kan la ro to sha dora ka ku ba sha janang sia dor ko dial sia kamach yen ki yero refugees ala tele tar mi de kularno ken ne ken wari ke kuje me ken na me ke kwina me kenene anyok within gambela government ba ken ji government ken den ko nong de kule tije no mete ke mun bar me sha mach de kule benial but point kuma ka gambel chaken kwinyo what is going on ano mun yen terga mo ber so ana bar men right yen jabe be lari no men ter ne ya kwimon menter na ye cha dora cha jamach telum do dien so chen ye teje no e menene bi anak do bi aje pele yen ber da joken yen no na me cha so Sudanese of jimi cha ka woch ka cha rudun mo wo munda no kan ber to kong no mon gwaseme we kan lel gan wala no ite ka of jiti chi mun che kan no mo jen china kula gayo mi cha address ka kuma ba ko na la na teje no okay right now yen chaji address re kuma ka an wote ka mundun mi shamaj okay mando dien nabo la be yen chi ana bo per ga nak bang la yen ne ya muna ne me chaji ma januar go ne nuar bi ga jenten no bineden kon la kum kan ko yen sha mun chaji ma mun ber yana kama je ber nang but tell the main thing main reason mo kwala da jen me na ne ta ma jang chana na ga gambe le shanwar nak michi ko nyuri yoken cabinet den gonde gambel akwer gambel buko ben ke zero reason bala ne just e malat ke bayang ba chunak then bala ro chimal yeted chaben and next thing you know bana ambush ka road wana nak wa torbil wa nak wana wa kan glan wore no so katar ga michi kan lat ka parliament and hob dan nak na ga ko la gwa yen mi nak na bia na jogo no ne nak ne ya ka kuche menen but tell me you know milat kana kala gwano bina bi gorin lalar okay so ne tin naka ye ka ci kan tar mun naka na ci kan la chailet kuma gambel aba ko nga jeno gambel dor te ka mu gor ke ye ci aje to ki bi kan lar kuma federal no ji federal kuma ne nuare ci ka mun ban ci kana mai in fact la mun te pinga federal government but mo na ka another reality yo mun e don konya you know anyok majority ka nuare Joko nano yen me shi landu na landa. Wal chicken mon ken dial chicken ka ko buny. Tele mun mete pin. So gijije nyer kan kon ka koken mon. Ka mon medin me man me tele gwana changa kel. Nere toro ten kan gwa kel na ku kan mon kan lo ko nga ku kan lo ko buny. Jenta dana gor ken. But problem jene within Gambela. Tele na ite motor right ka ku ko te mun bar ma chamach. Tele diman malar kene gwan won wer na me nang ne ye ga jene kala la lar kene won na mi jin mi ci dor mi ci logan gud mi ci dor ci lok den bu wena me loga jen la jati ke mi nag na ka je ki mu rwal ke ji bilar ma rwal ka yen ci alel na
ante jogo no tane but sia jelo so jan do mo to ko kor ka je kane di alati la nyinti la ti ke di man te le kor mo to ko tara bang la na bu gwa kel bala do yena men ter ke ne ti jena okay mi sia ko ter mo ne ba ku le lelde kangai kon di ale si jan koren nan men yamana men dio je chana report chana ilinga do de right now la do mo mi shala do ba bola na kan kontine sian kan bar jan do kel ci dot korwa de kan ware te la do do dien te la kon do do dien genere we dan ka gambela bu were which kalara ki ketan that is the only road manu ka bol ka we ke nwer ber ber sep ci gren ko lo latenone do be nyam medicine a do be dan ke 2017 me ci nwer ken ga nektin me ci ken wang man tor bel pala tor bel pay wang to gwad ma ka jana bol me ci jen tor bel te nyam te cha wang ga dor chal ke me ile de kon chol ile wang ka ki ler alo mi wi ka nwer zone ki wudu pull down then jen go da na la rik la ya to ko ten so me cha gu ke tam ga lo tut then from there me cha gu no nek berna da dop cha root alele le riet ku je me mo ka lara ma korgan alo china adwal ka ku je ta right now chicken mi chicken le pel go de nek na tin wan then china la ben ku le gan na nek without any reason kana la kana te ko bna nyura ba yene ngum log yenam then yo mi cha problem cha wala yo then bna ko proceed ba ko on war ge ne dije but tell a way out so kane de tere kane de ti te lang kane siang no yena chan ngain ne man dan liu kon ka je but chicken tara chicken lat de wudare roda nag lora banga tele tar la man la de la ja la de bi la ran me loga na me ka man gore ne men but ka ber tele mi chicken mo so right now right kon ka to kon ware do ban ci dot karwade man ci dot karwade jan do bo mo no weyo ka dora chal ka bol mi wiketa mi che je ga puch right now kana ngol kap ke kana mi ka security murung kuma dan ke kuma gambe bana ngaje no chin wari kan bijal ko jen the only place mala kana mala men ni chian kana kanatin la we escort na ke date bun ke jen do rana no mo ke jen the only road dung le te ko do do de le nyok ma danga je ka gwad bien chiri me dan e cha do do ko ka ngade mo ko pul dang cha je pel china we ka do me den dar la gwa but chi jen ta dan tikitin so these people which al ke berti tela mal mo gor ken completely gor ken ode ka connect condial okay so dio je te report mi shalin la ber sharodian we should dora shal ke poshala a part of South Sudan report sha no ngane chi ka wen winemi ken ba tiken ke de already ken ber mi chicken trend ngai ke je ku me gambel but china right in ko dong we je no kane de gang dong ku ken trend ko ku ken gang ne ken chicken nyon me tar ke je chane ne dial ke media anybody che jenen so de je mo right now che chop doran ke gambel report sha no che chop alo antema ne mandan chala do we mech chu men gwa pa mu right kon tembo we mech bane re doran ke gambel no so no mo bane ngaji rodi che ber chala do chare nung de nitin jen ka poshala and again atter din ga tundi no de tat ka lok but for tat nan ke tel gwan mo de ga bare kan ka backup ke je anyok ne re shal ke lo bane mo de banan ke ko these are the people they are using ne re ko ken dong de kan ga use de la ma jangere ke ma jang ko ma jang chir kan ka ber bone no chit ka gwa da nan te ka baro river ke na river ti ke ku yer so kanere ti kanere kon nong de ka berde ken kalwak no ko the rest of the people they talk de ken la dwal ka special highlander dwal ken ko de kan admit no ne kon yar ke gambele ano ka ber dwal ka ko run mi chiti dial chi ka talk la ka we target nyok again so for that reason they fear to to tell the truth or they can federal government they can jogono ne na kana ka bun so de na kana ka ber so chi kana no chi kana go jen mnen yana tama shui kon look on kur ko kon majority then chi federal government kan ngaj bo gwan o ber chi kan wo gwa so jen ku kan la kam president se ka jamo ano ka kan de kon bos ko kon minority te bos ko majority ku kan majority ku kan kala riok so ne me she fair de ko lar no she tele per mi aten per la to gwa da na kwa constitution ana kwa jelot but ka gembe la cha constitution cha jelot ko
ko Gambia te do dang di te la kon right ni shang do dang di de to do nyam kan nuare kala majority mo ke 75 ke 65 ke ben 85 wal ber pan ken kwi ke long dong ke 25 ke 30 ke 15 ba ko kwi ni kan long ka nuare kwa lo gor amajang gor ga majang kuma opo a weapon so chin me kan dor kondang di ne de weapon gwa mi kai landere la jor bunjen ko ken bunya to kan de konen ku ngala ka Gambia town ke kan de kon let ka bang ne kan all this institution ten rewi ka Gambia ten kuri dial ku kana control market even pew ene dor mo kwa no rewi ka Gambia kan ku control bene kwa ka ken so kan editi ko kot kan rodien look no de ka right for such a long time rundi ala team right kona ne ko ngai kon te kon kel ka buin ngai kon manan la kana lat dwal ke ko dong run baji lele baji target in fact me chaga target dor kon te tin especially dor ber la jen ga bu doran kan yulan so ne me jen ta dan len ngor din gije cha tok cha jalar ber special media ne ken kon let kan tin cha tok cha jalar ban ma la gor ke jene men bianga men yam ala mi ci gon mi ci ben la gor jeno yen ci arabu jagane de kon to krek ko run banaw tar ka manan to krek question number 1 la ma goina ba wu ka ngana to go mo ka to ga ne re na ka kon ka ber ci kan to bele kon kan ganak then after that ci kon benak ne re rak then again ci kon ma ka ber so let kon mutual ke self defense a shang bana riyar tama ka bana liu ka ber to go ma but ber to kan ke kwel mala kana let kon wer don ku kon en pel ber mo ber ko kan re kon en te ke ranke liu akan ku force ku control akan la jagur no don bi ka kum kan la lerin case mi don chaga tiam la gur ko no mi te ke kwel bi ka kwer lom yo bi ka kum chu mal jo ka pet mi chem nor wo beka gun wer churum ka buñ gen ta dan tin chan kan ber la sorry kwar buñ ko kien la tin la dini mi chi roi kan wala kana jo yena mi chi anga chi ne ben mu mi chi ru na barka je mu chi ru no wojo ko cha ga jo gore de la de man je ga dan la jinna la bu kan let kan wore so Gambele adorante la gwa kontin tu go no kon bo kontuk ba dor mu tot chit ka ber chi kan de kon dong de kon yit for that long riek dana ngu tel unity ka tel organization ka kon ko banar ngaje no ka ngane na me gor je no ba je ger ka community dan ano mi chi kon ngaje no china liu no wal ngut kon go kon gad tiene ke kan kon dab ka ka ber le je ka ti ka chan le benatem ko le la ne ti dit ma what can we do liu ka many young men te dong de win wade kan le de ka wal dit kon cha na me cha je capture dola kap ko shonga te chiram kel bi kap chong not me not you not anybody but together ka titkel me chamat gwaskel jen chenga dana bana lunga kap chonga je mi chan rit kon chan mat gwakel ci kon dung bar ci kon ba kap chong ko te lo gwam mi kan me ga tam kan bar refugee camp nuer kon te refugee me ken ka ko ka shur ko kan nuer na ken ka jela kon won kula tubuno lara ne kon diale te ka refugee camp lara keller ko ber mi chaga tiam gwad dan ci nuer maktin next thing you know bekan nuer bekan ga makar refugee camp ko refugee camp tele protection midin mideten bana tok bana jelat jela na wial na ke jamone unless ga nuer ci ga bet an wana ma charen palpin ga karodian la ber kana dwal so de jogo no nene ture jaga tika mat ka ber at this time ko ber tama yos keke ko biga meneken biga rai keke bukule teka duomi mo biga kon jekeje and again bazil teke we mu dongde kon mo jekeje through meneken ato so gore jana bana teka mu bukon teke tit keke gok ko kona chardan gok akon chimat ka ber at this moment this is a critical time munakano kon keje jira mo wiro do jaga mat ber ngade tomorrow ajen jira mo dala next person me ba mo kere ko ber ideology dien ke liu enek dien kan watel mto jor kon gati chaka janga jore de tel mto dien mto jor ka ber bri larano e ber ba pel tel mi shale mat ber this time ber ga te gwa dan tikete bunwer bu te gwa dan tikete ka qui security ka enyong man dien jana kan wer dialen konti la lat jilet kume jingu
This is a critical time ka ye. Ano gang rodun by any mean. Tomorrow wajin na ki wayem ga botte rambe care keji. Chikum be care keji. Community duba che be care keji ko community tele ja power. Power in chaja watch. Ko la tini de dong dir gujeno de kan were gang run ayen ka moy kerek. So at this time a jin bro do gang tem right now korwad. Ra yene easy, mi cha yene easy de jilun. But mi cha jinak jilun jok chi mor bi chuch. Ka dong le dikeka. Don te ram la mo je dor ki loge je be je timurun to moro be lo chuch ka ta dane dong ka ta la lo ki je. So chi goro de ri mo der to ko je. Ya dun gang. Ko the next thing baneling next week. Mi cha kan hotel ko re bu kan ko nin titi. Ba ye chol nyoko no biare lat. Bia lade. Ba ye nyoko me pel ye ko jen la dala bera let all the time. Tel mi la kai tin men. Ber mi kan ngaje no shaka ku dak cha ko nyan den la kan we do dil kan nyoka gor another alternative. Ko de kan ka option to ngani je kan kon ga ke. Mi je kan no chi kan kon nak go the kon and ber kan content ka match. You know ke ria kon because another way because go no by a chol ka work environment. Ramu refuse ko she bichop then by you cut off. Ken kon latke a ber kenditi. So na me dera la ken mu gwa mu dong de ko kon. Mara dien shinati jenu ka lok ka queen na kon diala kon dong te ka bot dia ja sharing social media te na ka lok te ka na ko de jibone kon de ko moy ka duor ana ko rik tun wan churen lat dia je jira te kan kana men ne tin kon enter doran ka gambela de to kon kana gor kon do ka la to ko ko me kwidan dia ganga no kon dial en mi to go jega no kon che jeng ne kon dial kon je tet ne kon ite nien ku le tes nien ke kwidan ko banetik ke bana breeze so gor jeno de kon te dande kon atop ka do me gwa mu dong de na dok de ne to ko je anyok men bi angaj bone te kon ke jete ar bone te lien ka content all the time whatever you give me de rande lo ka je kon ne ngaje no so so na ne to bitin amagwa wala chi magwa ko rana runo bo pe re ka chi magwa ko jen ta dan le rode anyong ai kon no ngode do ran ke gambela kan bang ne kan kelep tel me chan lep market bong wode they are close tel me le rode so sho cheten shuina bala na ti kenir ko la ji kumen go what is the way out mi cha tung dia ya ga kenir kon dong teran duor mi tiende ngum be cham ngum be jek kon kor mi cha tuog la jo je gwanu la tung ngala ka yere ana shio chi ko dan long long ko dan but kon were quick control when buin la token buin la kana take store ken chien ken again nen yana mate ke sunure dor ken en case mi dong yete mi tuog dan bukan rodian lokre jemi la kan take nom no kudien take ke dial everything they are in place so god dan je tere mi to bore no gagre no tele mi dir ke piken ka tin ko la kan take jer kan to ngwan cha tien ke piu they do not have any issues but ka kon chang a piu cha restore kan piu no chang a kwente le jemi de chang la kon kula gore jenu la daily food na cham kon jen kon kula lado tomorrow ba jalga jala we do not care about that and o ba je gorun ti diala ti cha ka real ka ne de kon la jiti ga dana buñ no la ka na nga jeno anytime de dere to but ka kon no ci kon cher kana mo so ti ga dor mo tot please you make sure no be to shen mo tot te jimo ko anytime mi ci rig like this mi to la gala ken shuch changi ram di ci de ku shuch ba gad bu ku shuch bu ga tel kon so la gor no bina char kamen dana te nya gor kon plan te ban la let mi ci de ke to bi ngaje no re ga me mi ci to te lam ba cham especially cha bang cha je ga ka jan gwa dan yu dial te tin la be je long jan la gor no yena biar mu ka kon mi te cheng mi be pai bi long but after that mi be pai be long mi ci 15 days shi ga ben and then ka te mi te nan gwa mo biya gab mi biya nyom ku yena to nyok ko in case be kule lo ka ni na te nya kan pai mo kan be so to la kan te ten shi kon bila rai ibu ko da reale ka ru no this time to kon ko modern time mu gor ko do jin bi point bi mo jwa ko dorbo me de ga da cham ka de cham din point to dia le gor ko no de kon kalat ko ka dia la ti la to kan mi shi ko to la na chu chi mi chu na tama ano ka ri pon ko na ne chu na lu ko be ngo de te ga ka tiken tu nu bu ne kon ko ngana jikten te ka ga ka you know everything cha ka close so gor kon chara gwa
jitara la dweken kon ke dup tungwan dweken kon ke market dweken kon ke pure kon mas kon ke ko kon tele kon tap water ke pure kon mat ke chiene la nuria jen buga we ke baro river ki na river la sobat buko mas ke piten ki buken pi buken go no kan pure kon kwala mat. So right now the reality go de kon charten long kon were let have plan medero dan real ke gejen kon ci jitter kon ci mo ka long kon ci mo ka power is never la larga nwere rundi ale kon yo kon to cer ge ka kuto so na me bejen bala je report an go rede kam je ka pege dan ci riar kwi kona ki kanangaj atene de yiti je no kene di ale kon e cha yar ki cha ne ka ber de ka ngai ken no kene di chokedi ko ken kon na goin ka ken titine kaga kwaje je ban ngaje no ci pem di ce ted nien rundi ale kon so dara gwano ba de ko ran ba katin kon lat korin ba ka zil document ba kam nuer kono kono te niam ko bi ken ga kep bina gun ga ka gwasin be report me de le we ke ya ka kore yo dong ban le je ka report odien an biya ta kaman